Ngai kublaya pi hagani kesengi haga kerteng ke batiang tam ke jong utrai Jesu Kris. Sajisian pat dongin leit ban puson na kektien ke jong blay. Bangin yo pulih na ke gospel ke jong Yohanes kelenong ke bakat nyo kedkot ke bakat kendai. Kikintien ke boong tien na ke benta jong ki nga Pynkyntang yeladi. Bakiru kin yalong ki balayo Pynkyntang khod da ke jing shisha. Kaya long kintien jong ke jing duai kebau Jesu Kris uye kren baru kupa. Ha kebau la kren yang ni kintien ha ke jing duai ke jong bana ke benta jong ki kebamut na ke benta jong ni ki breu ha ke ni ke pertai. U Jesu Kris ula Pynkyntang yelade. U Jesu Kris ula ke jing ke Pynkyntang ke jing ke job no ye ke jing pensoi. Kebajap no ye jing ko abraj ke do jing ko abraj ke khmat bar ke jing sarong thala jong ke jing u Jesu Kris de tang ma u blala ye ke ke jing ke bakhoi ke baklem jing dona ke baklem jing bakla u Jesu Kris ulale ini ke baro na ke benta ke jing ke jong apa jong pe khnang bagin yo ye ke jing penem yo ye ke jing pelat Nyo ye ke jing pen khod, nyo ye ke jing pen kia. Hang ni ibo Jesu Kris, shim lawan ha ke pertai, na ke benta yelade. Henry lawan na ke benta jungi, hadukat no ke jing iet ke jong Kris, ye ke pertai, ye ki nong pop, ki belong mangabat mapi. Ke jing keli kelong, hatu ngi yo na am ye ka jingmut ke jong Jesu Kris, ha ke jingmut juperkat jungi. Hatungi don em ya kerukom perkat ke bau Jesu Kris u perkat. Pun sien ni perkat tang ya ledi. Pun sien nyum sngot ho ya ka dor jong kiwei pat ke mensim ke bekodor. Ni perkat tang ya ke jing bahaya ledi. Ni perkat tang na ke benta ke jing bentoy pat ke jing yo nong ya ledi shimet. Henry pun sien nyum pela jing mot na ke benta kiwei. Nama ke jing ia je dia ka krau Henry Jesu Kris uleno ia dia ula do no ke buram beneng ula ia no ke jinglong blay ula dau deu blay ula shim ke jinglong marau ula shim ke jinglong breu ban long ulang kenya halor ke ding pna ban siu spa yang apa je pi tika banding kong yang kaman sngongo ye ke bu trala le na ke benta jongi kata kali ke banding kong ke bangidon kam ban le a ke kesengi ke ba arpat yen yo ye ke jingmot ke jong trai le se kam long ke besuk bangin yo ye ke jingmot ke jong Jesu Kris ban long ke jingkir ku na ke benda kiwei ban ke jing kum kita ke beran ke jingkit kle bat ke ban ajing kenya khmat jong blai na ke benda ki bri ke beran saudong ke jing ke jongi dongin pan bor no blai ke kesengi ling bagari ke jingpuson bakumba utrai ula ke jing ke Pynkyntang hagani ke pertai na ke benta jungi dongin ke jing ke Pynkyntang tang na ke benta yelede henry na ke benta kiwei kan ma ba ke jing ke babet ke jing ke pinso bhayo blai ke jing ke Pynkyntang kanam long ke jingkir khu tang yelede hi Henry kani ke jingkir ku kan tuat laga dei haga yeng kesam kan tuat syaka yeng kesam la haga jing syakri kan tuat haga jing syakri laga lang kesalang kan tuat limba ke jing ke Pynkyntang ke jing ke babat wanum pet syikiwei wanum kemilan di kiwei idon kam ya ke ban kli laga jong ke jing hatu idon ya kani ke juk ke jingmot ke badan ru hau Jesu Kris Hakani keski ke bamenta lembaga ni ke jingpuson yang khat iwei pe iwei na preng jengi baro dongin let ya ke bangin pelong ke jing duai bangin yo ni ke jingmot bangin ke jing ke Pynkyntang ke jing ke bakhot khnang ba in long ke jingkir khu ya ke yeng ke sam ya ke lang ke salang ya ke jing syakri baro ke wei bat hang nung nung idon in long ki atiar jong ke jingkir khu
ka jing pensele ka banangi kan tuit ru shabaro ki bre ki bran saudang ngets kem blen ai ka jing ai namar klem ka jing ai ka jong ble ngem lak ban le e ka ne to blen kur khula ngi baro ani ka singi parun ai bor ban pensai bor ru yangi uble ka jing su nor kat bat pi perwanam klat uble u pi kumba pilong amen.